All Manipur Bodybuilders Association ji lamjing makhada Thawal District Bodybuilder Association na sinduna Unique Central School Wangjingi Auditorium Hall da pangkok panipal suba Mr. Khamba Inter District State Level Bodybuilding Contest 2019 gi Master gi da KIS Washington Men's Fitness da Kuyam Gulib Physically Challenge da Enanau Junior gi da KIS Warren Senior gi da Isikanta Chandam na ahan position takre tongan ba district manga dagi lakpa saphaba humputaruk na saruk yaduna pangthokkiba Nepal suba Mr. Khamba Inter District State Level Bodybuilding Contest 2019 gi Master gi category da Imphal West District ki Khaidem Washington na ahanba Imphal West District ki Takhelambam Dusantana ani suba aduga Imphal East District ki MD Matibur Rahman na ahum suba position taki Men's Fitness ki category da Imphal West District ki Kuyam Gulib na ahanba Kaching District ki Khetrimayum Kaniska na ani suba aduga Imphal West District ki Takhelambam Malem Nganbana ahum suba position taki Physically Challenge ki category da Bishnupur District ki ahung sangbam nanau na ahanba Imphal East District ki Maisnam Jaichandra na ani suba position taki Junior ki category da Kaching District ki Khumukcham Waren na ahanba Imphal West ki Sarungbam Malem Nganba Maitai na ani suba aduga Imphal East District ki MD Wahidur Rahman na ahum suba position taki Senior category ki Imphal East District ki Rishikanta Chandam na ahanba position Imphal West District ki Priyankar na ani suba aduga Imphal East District ki Manishwar Thodam na ahum suba position taki Video sibu yengbiriba khudingmapu amuk kana thagache